Thir tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule nizan lama UEFA Champions League in khe result ngai nom tak thira ngai thla kho tur auma chungte chu kan thirin kan ngai thla ho anga tin zanin in khel tur fixer lam te po a thir lok na kan nei bokdon ne tin football thuleng te po om ti kha han that tel le bokdon ang o tun rum chu nizan lam in khela kan ngai ven lober lo ti ta da yela Fenord le Inter Milan atang hian bultran don ta ila angai nom lam kha chu top lama te po kan da thung ton nia nisana in khela hin Inter Milan chuan andrama tlap tha anmani derby pui AC Milan lo ne to tu Fenord chu an neya AC Milan laka phuba an la te po tita ila Sydney fine Fenord thi an lo ne in khel munam taka in Fenord lam heng goal sa trum riat an neya Inter Milan lam heng goal sa trum som pathum an nei thong in khel tran tir lam atang mi tam takina an soi tam ber chu Fenord thian AC Milan an lo pet la towa Italian club tha Inter Milan hi an chak lo le chuan Italian Serie lam tan tlom na nasatak ani don ti te po soi an tam hle ani kha ma se Inter Milan hian tlom jok ni an tum ta hau lova mi khwal team ni ma se signify hian ne na an chang in khel munam taka hian minute som thum pariat na Barella siam sak a train Marcus Thuram chon goal moi bik aron khunga atlo lu deuh zok te po ati thei ome sikhat fine first half a hian ma an thruaya second half an tran deuh chautin minute som nga na Zelensky pek thatak chu Lautaro Martinez ang gola thatak main a hem luta goalkeeper tan ti ngai na aum lo ati thei ome shot thatak ani ti hian goal dang alubel zui talafa Inter Milan lam hian Sydney fine ne na an changa second leg khelle turatan an din mun a him ta hle second leg kinal na hi tun thla ni som pakhat zan lai pel dar khat le chan ve hian nei ani to na San Siro Inter Milan hian Fenord thi an lo mi kholang Spanish La Liga te bula ma roi mek tu Barcelona lam point kim lo chungin ne na an changa an king puimol nei tu Portuguese League club Benfica chu sikhat fain an ne ram he in khela hian mol nei tu Benfica hian in khelan thunun khop maya in khel chung zongin ball position apo achung nung zok an neya goal shot phei tum som ni paruk te meu mai an nei nge Barca lam hian goal shot tum som an nei thonga goal khat khungin ne na an changta an ne in khel bo ruak tang tak maya hian Barcelona hi an van doi khop maya goal shot an ma chon hnem chan po kim lova an khel wang te po ati thei ome minute som ni pahni naleka an defender poimo pau gobar se to red card mang no chho ania Pavlidis atlodan ahlo khop maya hei wang hin red card choin kim lowin Barca hian an khelta anne hemi nu hian Benfica lam heng goal shot an nga khop maya ma se Barcelona lam anin veng tlon theya second half a po Benfica lam an hlom thin khop maya a mai ro chu apoimo gola an hlo tling tok lo hei hi Barca lam hian mang tangkai ta thoin an counter a train Rafinha chuan an goal ma hroi ni turin minute samruk pakhat na goal thatakin a khunga Brazil forward hian season kalmeka a che that a chun zom ta zel anne hemi nu hian Benfica hian nor zui viau ma se goal dang alubel zui talafa minute somriat pathum na penalty tepo an han be saya Benfica lam hian sesni laka complain an neya ma se penalty pek an ni talo thung hei ba khi chu han zoi zoi tur aum talem lova Barca hi a khel thalo zok ni ma se khol mola sikhat fain ne na an changa second leg hi tun thani som pakhat zandar som pakhat le minute som panga hian Barca chon an stadium a Benfica hi an lo mi khwal don na sikhata ma roi an ni wangin an ni lampo an din mun a chelo hle German Bundesliga lama in umber Bayern Munich le Leverkusen te in machona ni zan lama khan inelna lian nge a chon Bayern Munich in nu ma an nei that le ton hriat an nei that an mang tangka ya an king pui an mi khwal Leverkusen chu sithum fai ngutin an lo ne soita kangin season kalmeka Bayern Munich hian Leverkusen hi an ngam lo ang reng khop maya an mani ram league Bundesliga pheichon an khan lo thin hle an mani rama inelna Bundesliga pheichon an khan lo thin hle
anin matson no ber Bundesliga khan golom lovin anin ne to ka Leverkusen hian goal shot thanem tak nei hin Bayern lam hian target a shot tum khatma an nei lo nge nge ha tuna anin matson le tura po Leverkusen da sang an tam hle ani kha amai ro chu UEFA Champions League a chon Bayern Munich hian nu ma an lo nei tha jok ti alang chianga Leverkusen hian an ngam lo hle inkhel chung zong hian Bayern lam hian goal shot tum som pasari te meu mai an nei ya Leverkusen lam hian goal shot tum thum chau nei hin target a shot phei chu tum khat chau an nei an ne Alliance Arena inkhel borok tang taka hian atir train Bayern an tha zoka minute kona an that zok zelan tir ngalin Michael Olise siam sak atang English forward Hurricane chon ma an shroina goal thatakin aron khonga sikhat fain ma an shroi der first half a goal dang anu bel zui lava sikhat fain Bayern hian ma an shroi second half an tran chau 10 minutes samnga palina Jamal Musiala chuan Sydney Fire ma an shroina goal aron khong leya goal aluna ko Kingsley Coman chuan atho hlok le Leverkusen van doina tikal tlong torin minute samruk panina an player poimo an defender ni bok Norni Maduele chu red card mang no chu ani hia hei hi Leverkusen hian an tur zui ta hle ale lampol Bayern lam eroin an mang tangkai ta thunga counter train na takin an nor zui ngal zela an van nei ni po inherle tange nge hin minute samsari pathumna penalty an hlot chuaka penalty hi minute samsari pangana Hurricane chon gola achan tira he in khela a goal ni na ani chia bok hemi nuai ro goal dang alubel zui talafa Bayern lam hian mol nei tu ni chungin sithum fain hne na an changa first leg bi ka an che thate ma wang hin second leg po antan all sam tura ngai anne second leg in na lei tun thani som pakhat zan zan lai pel dar khat le chan vean nei ani dona Leverkusen hian sithum phor chungin Bayern Munich an lo mi khwal ve thungang ni zana in khel ngai ven hlober French League 1 champion lai le an league te bula ma shroi mek tu Paris Saint-Germain le English Premier League te bula ma shroi mek tu Liverpool te in matchona Liverpool an van nei khop maya sikhat fine an king puimol nei tu an ngam lo mai Paris Saint-Germain hi an ne he in khela hian mol nei tu Paris Saint-Germain hian in khelan thunun tluan zak maya goal shot po tum somni pasari te meu mai nei yin Liverpool goalkeeper Alisson Becker phechon goal shot hi tum som zet mai thatakin adang nge anne Liverpool lam hian in khel chung zong in goal shot tum ni chau an nei ya targeta shot tum khat an nei thunga targeta an shot chun hi goala an chan tir thung tin ani chu ball possession apo an in thlau khop maya Paris Saint-Germain hi 71% an ni la yin Liverpool hi 29% chau an ni ya in pass dikong apo Paris Saint-Germain hi tum zaruk samko pali in pass an nei ya Liverpool lam hian tum zatni samko panga chau an nei thung in khel han clear ngau chon Liverpool hian an ngam lo hle tin ani chu Parkdes Princessa in khela hian atira train goal shot kan mungal mol maya minute riat naleka Barcola chuan hun tha aneya 18 year ta tanga goal shot anei chu gola alud lo minute som parukna hun tha nei le ngalin Dembele chung goal shot aneya ani po hian goal zone a apet lo minute som pariat na Vitinha chung goal shot anei veleya Alisson Becker aphude uzoka ma se goal malta akal lo le bok minute som ni na po hun tha an nei le ngala hetai ro goal an khung tange nge ya ma se video assistant referee en dikani nowa he goal hi pom sak an ni ta lo thung an ne goal khung tu karas khelia pheichu alom lo hle minute som ni parukna hun tha an nei le ngala Bradley Barcola bokin hun tha an nei le ya ma se goal a achantir ta chuang lo minute som ni pakwana karas khelia chan hun tha tak mai an nei ya yet somni pathum vel tang goal shot anei chu Alisson Becker chon alo dan saka minute som thumna Alisson Becker bok hian Bradley Barcola goal shot tu thatakin alo dan sak le bok goal shot aum te mol kan ti kha minute som thum pasari na Alisson Becker chon karas khele goal shot adan sak le ya first half a ro han sei zui tur omlovin an train zui ta anne second half a po Paris Saint-Germain bok an hlo hal char mahia minute somnga palina karas khelia bok a hlo le ya yat somni panga tanga goal shot thatak anei chu
Alison Becker chon thatakin alo ben chhuat sak le karas khele hi atal na khop maya minute songa parungna goal shot anei leya Alison Becker bokin adan sak le minute somruk panina Fabian Ruiz an hun tha anei vele thunga karas khelia angam local tluang zel anne mase he po Alison Becker chon alo dan sak leya minute somruk pathumna Fabian Ruiz chang goal shot nei leng goal mauta akal lo Paris Saint-Germain lam hiang goal nor zual tumin an player thate an lu tir chho zela Liverpool an bet le minute samsari parukna free kick atangin Desardo chang goal shot thatak aneya Alison Becker chon abeng chuak le man chi bok hemi nu hian team pani te anin nor ton zela minute somriat palina Osman Dembele chon veilama train thatakin goal shot aneya Alison Becker chon abeng chuak le man chia minute somriat parukna Liverpool chon Mohamed Salah la chuakin Harvey Elliott an lu tira Elliott hian ball achan masak ber minute somriat pasari na Darwin Nunes sa ball pek thatak atangin ma an hruaina goal aron khunga hei hi Liverpool in khel chung zonga target ta shot an nei chun ti na ani chu goal a alalut zui Paris Saint-Germain lamin goal shot an nga ngai toin goal an khung lova Liverpool an va nei hle hemi nu po hian Paris Saint-Germain an lo om chun zam sela minute som ko palina Nuno Mendes chen hun thatak mai aneya Alison Becker apal tlang zo tabik lo hun atop zuya Liverpool hi khel thalo jok ni ma se hne na hlutak an chang zui ta anne khwal mola hne na chang an ni boka an tan lom na tur hlir tin ani chu heti megla hian avan doi zo atang Paris Saint-Germain lam eroin record ro puilo tak mai an siama kum sang ni pathum sang ni pali season noa goal shot tum som ni pasari nei si knockout stage a goal khung lo le chak lo thei pahni na record an siam zuita anne hei mai bagen Paris Saint-Germain hen record dangpo an siama season kalmek UEFA Champions League a match pahnia goal shot tum som ni paruk aya tam nein goal an khung lova chak lo nei thei masaber record tepo an siam bok knockout stage ni loving group stage a khan Borussia Dortmund laka goal shot tum som thum an lo nei towa hemi tumpo hian goal an khung lova an chak lo nge tuna Liverpool laka goal shot tum som ni pasari an neya goal khung lawin an chak lo le ta anne second leg in the lei tun thani som pakhat zan lai pel dar khat le chan ve hian an nei le don na Anfield ta Liverpool in Paris Saint-Germain hi an lo mi khwal ve thungang heti megla hin Europa football ma inel dang UEFA Europa League round of 16 inel na te chu zanin hian nei ani vele don na Real Sociedad mola Manchester United chu zanin dar som pakhat le minute som panga hian an leng lu don na Fenerbahce chon Rangers chu lo mi khwal don bukin Ajax chon Frankfurt an lo mi khwal don buka Roma in Athletic Club chu lo mi khwalin AZ mola Tottenham Hotspur chu an leng lu don bok hei mai ba ka Europa Conference League lama zanin dar som pakhat le minute som panga Anthony Khelmek na Real Betis nam chuan Victoria SC chu an lo mi khwal don na Panathinaikos mola Fiorentina chu leng lu tin Copenhagen mola Chelsea team chu an leng lu don bok heng ho te dar som pakhat le minute som panga veka ani inkhe result lam kal san taila football Thu Leng lama lut chho vele donang o tuntum chu Hansi Flick an Neymar chungchang asoidan na tanghian bul tran don ta ila tun hnaya Neymar le Barcelona te hin soizom anni le na sata khop maya hemi chungchang hin Hansi Flick chu zo na zo anni Benfica an machon ma hret khan hemi chungchang an zo na hi achanga Hansi Flick chuan ekma kai chon ka hreve lem lova ka boi pui tur po ani lo bok transfer chungchang hi chu tlap ho tu tele hetiang lam boi pui tu hrim hi an oma anni lam chon enge bothleng chu om chon min hril ngei tura kanga ya tun din hmuna ero engma hriat kala nei lo anni chu mai pe lama kei chon hetiang transfer te hi chu ka ngai to velem lova transfer kongka in hun le hun po a hla to hle tuna ka ngai to ber chu hetianga in ti boi lo hi ani ya ka ngai to ber ka number 1 chu ka team te hi ani ya chak zel tur le malam pan zel tura fui hi ka du ber chu anni chu bak thil dang ngai to ka nei lo ti in asoi English Premier League club Newcastle United lampoint an forward Alexander Isak chu chotir mai antumbik lo ni hin alanga Swedish striker hinizan nama khan hun rei tak contract je puituma anbiak thu tarlan anne Alexander Isak hi kan hriat lan thau ang khan in club lian tam takin tu na an hel meka
La Liga Syria mai baka English Premier League club lian ten an hel ron meka khoilam nge panang tin anin zo siak lui to ani amai ro cho khelmek na Newcastle United hian hlo mom zok nen contract rate tak zia pui an tum thu an soita David Villa point ni zan lama khan lemin yamal chungchang angai dan aron soi vele ta David Villa chan tu hnaya mi tam takin Messi a hin lemin yamal a thazok tin an soi thin na hemi chungchang ka ngai dan po kalo soi to ani kha Messi nen te khin chi an nilova amai ro chu lemin yamal hian Lionel Messi theinang nei turin hun tha aneya theina po anei sang hle tun din hmuna chon inkhel mek zinga a hmu number te zinga mi aniya tunang zela akal mai pelama aril ruput mang adik chuan he naw hi chu player ro pui tak alaron ninge yang tin David Villa chuan asoi Manchester United lampoin antlerlai lam thuam chak an tumna konga club lian tena senglu tuma an helmek Barcelona midfielder Marc Casado chu senglu an tum thu an ron soi vele ta kumsom ni pakhat mi senglu tor hian United lam hian amana po pau million somruk paruk vel chu the chu an tum thu tarlan anni United lam hian antlerlai lam thuam chak an tum chho zela an nei sa te po chuati ran tum chho zel an thuam that tum na konga Marc Casado hi an tum bul pui ber ni tura ngai anni Chelsea lam point an defender shal an phal ni soi mileng mek Marc Cucurella chu an chuatir don ni hin alang chhota ni zanama khan Spanish La Liga club Atletico Madrid chang Cucurella hi senglu an tum tur thu tarlan aniya Cucu mana hian Euro mak ta doi somthum vel po Spanish La Liga club hian the chu an tum thu tarlan anni season kalmek atop huna Cucu hian English Premier League chu sanin La Liga club Atletico Madrid hi azam mai te po arinom Frank Lampard point Lionel Messi le Cristiano Ronaldo chungchang an zone chu aron chang vele ta Frank Lampard chuan tun ma tanga kalo seito ang bokin anni pani chungchanga hi chuan in hnial ve ka du lova player thale ro pui tak anni Lionel Messi han clear ta ula player ro pui tak ania Ronaldo po clear ta ula player ro pui tak ani ve bok chuti rolin anni pani hen dang lamna ka mu ve chun chu Lionel Messi hi chu apian pui thiam na le inzir ngai lem lova a thiam sa hi thanem tak au ma pian pui fin na le thiam na sang tak anei anni Ronaldo thung he chu ama tho chu liau ani ya atai mak e mawanga tun hun thleng thei hi ani bok chu player pahni te adang lam na chu ani ya player ro pui le thok rim tak ani ti hi karin dan ani ya karing suan lovin karing bok ani pahni inkara hian in thazok ti soi katum lova player ro pui le ngai sanom takan ni ti hi ka khai khom na chu ni ti in asoi Arsenal le PSV te aning khel truma Luis Kelly red card mulo chungchanga poni zanama khanin Premier League refill hui Hackett chu aron tong chuaka Hackett chung kha in khel kha thlir le taula Luis Kelly kha red card pek ngei tur anni PSV player ato dang kha ngun taka kan enchian nuwa red card pek ngei tur ania tun la ya phei chon video assistant referee thatakin aum towa Luis Kelly yellow card pek ngut mai kha afu tok lo anni he now hui player thatak chunima se a game kheldan en hianin alano pan mai pelama afim khor tok lo ti chiang takin alanga Premier League ka red card tumni alo choi to anni khain khela po 100 card choi ngei tur ani ya athil ti dang kha allo omlu tukani ti hin asoi Liverpool lampoin AC Milan in Ashral anphal ni thom leng mek Rafael Leo chu senglu antum tur thu tarlan ani vele ta ama du tu Chelsea le Barcelona te chu makhal antum thu tarlan ani bok Portuguese winger thazet mai hi tun na ya khelna AC Milan lam hian shal anphal ni in thom aleng mek ka Premier League lama kan mu thut mai te po arinom Arsenal lampoin an midfielder Thomas Partey chu contract har chungchanga biak antum lem lo ni hin alanga nipui transfer kongka ain hon vele achua mai arinom Thomas Partey hi khel chen tuk thin lo ma se contract har chungchanga Arsenal lam hian an bengai mi alawa thil mak tak te po ani ti thei omme an chorzui du tho sia ahlo atam deuh nge ni contract har chungchanga tun thlengin an la biak lo thu tarlan anni hemi hi man tangkai tum an ronom tanau no maya ni zan lama khan Barca le Paris Saint-Germain lamte chon senglu an do thu an sei ve ya
nipui transfer kongka ain hon vele achua mai tepo arinom English goalkeeper Louis Ben Foster point to thar aron neya Jack Grealish sungchanga angai dan aron soi Ben Foster chuan City teamina anti sualian ber chu Aston Villa tanga Jack Grealish makna doiza chuang senga an senglu kha ania khatiang za za ta an senglu khan ania hian pressure sang tak apeya mitam takin aman phulo tin an soi thin bok paw million somsari vel senga senglu nita se tuna ache tang hian cheta se kan soi sel karing lem lova achiat bultan na chu sitin to taka an lekha anni chumi pialama athat turang hianin an chhor tok lo boka minute a khel tlem ma chuwang chon a khel chuna hun tlem te khelin soi sel a hlo zui le thin bok anni hun tam tak khel se chon hetiang hi ani karing big lo tin a soya Jack Grealish satana thaber chu City chu sanani tin a soi zui bok Manchester United lampoin coach tharoi tur anjong chhotran ta ni in aron leng vele ta Ruben Amorim an base pha puilo em wangin athak tu tur tan hen tun din muna club en kol nei lova ommek Joaquim Low John Lapate gui mai baka Massimiliano Allegri te chu an hel chhomek ni tarlan anni Spanish news ten an tarlan dana United lam hian ang coach roilai Amorim laka hian rinna an nei tlem chhozel ni hin tarlan ania FA Cup atonga antlak nuwa phei khat chuanin alaka an rinna an ngat ngam lo hle ni tarlan ani bok hemi wang hen tuna kan tarlan tak te kha sengno tumin tran an nata ni hin alangta Liverpool forward Darwin Núñez point a khel mek na Liverpool team chunuam ati lo thu a sei chuak ta ni tarlan ani vele ta Spanish news ten an tarlan dana ama du tu Atletico Madrid chu zom a shelo ni tarlan ani bok hei mai baka Darwin Núñez sum thanem taklo turin Saudi Pro League club Al Hilal lamchun an na du reng ni in alanga classic transfer kongka ain hon lai khan zom man lo ma se Football Insider lamin atarlan dana Saudi Pro League pan hi ala hre chuang lo ni in alanga akal thut mai te po arinom chhotran ta hle Manchester United midfielder an captain ni bok Bruno Fernandes po achung kat laina le ama naitu te chuan United chuasan turin thuron an penin express lamchon antar langa season kalmek atop huna ahun thra nei te mangtang kai tura an du thu an hril ni hin alang bok Bruno Fernandes sian newsin antarlan dana achung khatlaina te hin United ta acham zel chuan ahun akhoral mai thu an hril ni hin alanga Bruno Fernandes po hi ai ngai tu mek ne tarlan ani bok Bruno hian du tu anei sho ang reng khop maya United acho san thut ani point thilmak ani arinom lo hle tun nai chhomaya khanin kan lo tarlan tawngin Ruben Amorim chuan Anthony Real Betis lama ache that chan chu Premier League a harsat mai baka Spanish La Liga chu nem deu angin a soizau ani kha hemi chungchanga hian Anthony agent Pedro So chu aron tong chuaka Pedro So chuan Anthony hi Spaina akala wanga thata thut le Spain ram inel na atniam wanga thata thut anilova United team khanuam atilo ma hei hi chu thildik anni nuam atilo chan chu kan threthiam tlangin karinge minute a khel tlem ma chu mai pialama ahlim lova United ina anchom chaidang kha adik tok lo bok athat dan turang berin a khel chuak theilova chu wangchun player chiangin an soi thin anni tun din mona Betis sairo ani na ang takin a khel towa United ina hun an pek du lawang kha helai muna chun aum nova an ringam ma chu wangchun Anthony po hi ahlim towa athat danang berin helai munai chun a khel chuak ta anni chu mai baka England hi Spain ain a khawzok tin soi thin ma se club inel na lian kan hanti ang chia te tungero puizok chu in threthiam tlangin karing maya England ai chan Spain club te hi an hlotling zok anni chu wangchun in England aya Spain anem zok anti hi chu kapom velo ti hin a soi zui bok football pandit na thokmek yon right point ni zan lama khan thuthar aron nei vele ta Arsenal team in mithar maktak tak senglu antum chu tha ati lo thul le Alexander Isaka bagril ru ngat lo tura adu thu asoi yon right chuan Arsenal team ina anmamo ber chu center forward thatak ania chu tiang te chu senglu tum lova midang an hel reng mai hi makkati hle ani keika du dana chuan midang te hi hel lovin an boina ber
tlar malam hi seng fel vat turin kei chuan ka duwa chumpo seng hnem deuh ma se poina awm hleinem ti hin a sei zui bawk ole khatichin hatun tumatan ni tamai se thlir tu te kha channel min ngai hlut saka hin chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lo man tan min han la pui zel ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le zel don ne